Dhanamanjuri University ki Anti-Drug Hostel Committee na sinduna ngasi Anti-Drug Rally ama Imphal gi akoibada chatkre. DM College of Commerce Ladies Hostel, Women's Hostel, DM College of Science, MOBC Boys Hostel, DM College of Commerce Boys Hostel, DM College of Arts Girls Hostel, DM College of Science Boys Hostel, DM College of Arts Boys Hostel and New Girls Hostel, GP Women College ki Mahiroi Chamri Romya Rally Aduda Saruk Yaki, DM College of Science ki Principal Professor KSIS Birbal, DM College of Commerce के Principal Professor K.S. Rajan amadi Anti-Drug Hostel Committee DMU की Nodal Officer Dr. K. Onan Monsang ahumna rally adu lamthaki drug free oinaba amadi masina aikoi mioi bada kaya yamna mangan bage habdu miyam da khangan bagaloinana drug tagi laptop si haiba pauzel su piki College के गोल्डन निशान लगन बा यारिंगे College के गोल्डन निशान होन बा यारिंगे College के गोल्डन निशान होन बा यारिंगे यारिंगे Yes to life. Yes to life. College के गोल्डन निशान होन बा यारिंगे College के गोल्डन निशान लगन बा यारिंगे